Division clear to te in Savai in Sipai Vik Ule, Tungkar Tsungalong Klai District Hill Keng Lang Sarzwal te lo clear hawang o. Pangkwa a vok pulshri ASF wangin vok thi samriat pahni a om to. Waile veng pui branch bat sayin tlero le rol thar te pualin an mamo chungchanga in zirtir na hunman ani. LADC SYS Football Academy hon na nei ani. Sarkar Nornan NHM athok ten ahuhawin chol an na don. NSUI longtlayin primary zirtir tu exam chungchanga thilfil toklo oma ngayin exam bat sai thale turin CM hne na an thlen. Tilal biak chungi kania tuna chanchin kim changzokin Pangkwa vokpulshi ASF awangin vokthi somriat pahni a om to. Vokpulshi African Swine Fever ASF chuan pangkwa lu chilin he thubat sai lai thlengin pangkwa a hian vok somriat pahni a thito a hengzinga voksom pathum chu ASF shikaya wanga thi an ni a ASF shikai niarin hlel awangin voksom ruk pakwa swat an ni bok pangkwa vok thito te hi ASF awanga thi an ni ti sample test report atangin nem he ani thu sanga veterinary doctor Dr. Kellerin kimin he na changin thu don nani sangawa veterinary doctor Dr. Kellerin kimin ke division na shildanin pangkwa a hian ASF awanga vokthi hi June ni somni pathum khan muchwa ani a vetilama mithiam te chuan June ni somni panga khan amuna kalchilin sample la in rapid test na mangin vokthi hi a positive ti an muchwa ka heng vokthi te sample hi mun puilama thon ngalani a tunkar thochan ni khan ASF shikai an ni thu hi nem he ani thu asoi Indrin ni sing khan vok pahni thi bel in heti hian pangkwa a ASF awanga vok thi som pathum om to in sangaw vete doctor le sangaw OC te malak na a ASF kai natna langchuak to vok swat somruk pakwa tenen pangkwa hian vok somriat patni athito ani ASF chileng laka himna turin sangaw SDO civil pu Samuel Zodin sanga chuan hetiang vokshi aleng ni arin helna a omchan tak awangin June ni somni pakwa achang khan sangaw le ache vel pangkhwa thaltang sentet fyang le cheural khwa a te voktal khapin voksa le voksa atanga thil siam lak lu khapna aloti swak to ani SFC awanga vokthi tele swat tak te hi veti department thu nei tu te kai swai na angin khotlang swai tu ten aphum na tur hun an bat sai vi si thlan mala phum an ni Zirlai na pangtetan final le thiang himna chungchang le chatruk na vailo le akai hnoi le HIV AIDS laka himna chungchang in zirtir na hun bat sai ani Zirtopni Khan Longklai District Deputy Commissioner Urban Development and Poverty Alleviation UDNPA Department National Tobacco Control Program NTCP le Mizoram State AIDS Control Society M6 te Chang Ho Huai Hotin Central Waile Hall Longklai Tria Zirlai na pangtetana final le thiang himna chungchang le chatruk na vailo le akai hnoi le HIV AIDS laka himna chungchang in zirtir na hun sensitization program on Swachh Bharat Mission Urban Familiarization exercises under the MNR Anti-Tobacco and HIV AIDS buat sai ani Hehuna hian longtai barsapu amos Srivastava chu khwalian ni in zirlai te fuina thu asaya zirlai te chu thu puipui mo tak tak an zir tur chu ngun taka ngai tha a zum tum ngei tura cha in ram ma hun in nga na an ni angin khwale tui thani tura an ma a mo phurna te hlen theu turina cha ani hehuna hian longtlai ko pui chunga School Paruk Ngunun Sang English School Don Bosco School Jehovah Jireh Higher Secondary School Downtown English School Vista Higher Secondary School le Harvard Higher Secondary School atangin zirlai na pangchanem tak ankal khoma thupui mo tak tak mangin resource person ten zirtirna anlope ani Swachh Bharat Mission Urban Hmaya Longklai Khopui Final le thiang himna konga son tura in zirtirna a UDNPA Longklai District Manager PVL Ramnun Sangi le PK RVL mangai zwali te chu resource person ni in final chu midang kutata lova mitinin mo phurna lak apoi mo thute Sarkar lai puin man khaddai sarang single use plastic man akhap chu ataka malak chan ani don thute tarlan ani a Swachhta warrior pu Elvis lel thang zwana kai shwayin zirlai na pangte chu faina konga mala turin an intiam ngal bok
NTCP Longtlaya District Consultant Dr. Christy Chuan Moi Chuan Zirlai na pangte chu zuk le mamle vailo kai hnoi thatlo zia azirtira Zirlai na pangte chu vailo le akai hnoi laka inthiar film turina fui ani DMNR Longtlai Hnoya Quick Response Team Leader Pu HC Lanun cha ma Chuan Zirlai na pangte chu chadrup na lo thlen thula chan chhuana hna tho dan tur ataka NTRin azirtira M6 Hnoya Integrated Counseling and Testing Center Longtlaya Counselor Pu si zadroding liana Chuan HIV AIDS chungchang le he natna laka himna tura thil poimo sang zirtir na hun a mangbok UDNPA Longtlaya District Project Officer PTT Bay Khazi Chuan Lom Thu Sein Hunakhara Siwai le hola hun manzo hian Zirlai na pangte chuan Siwai le hola changa an sikul thlengin kongsira plastic balhote ansar fai ngal theu ani Waile veng pui branch buat sein tleirol le rol tharte pawalin an mamo chungchanga en zirtir na hun man ani Nilai ni khan Waile Longtlai veng pui branch buat sein LKBK Bethel Goshen Hall Longtlai veng pui area hwam chunga na pangle tleirol kumsom pahnia tang somni in karte tleirol le rol tharte tan an mamo sang in zirtir na hun an buat sai he hun hi Central Waile General Secretary Pu Joseph Lan Hing thanga chinza chuan telpuin thu soina hun an manba ka program sen so atan chanpuin na cheng sang thum a hlan bok nilai nia tleirol le na pangten he na in zirtir na hun man na hian traffic rules chungchang te rui hlo thatlo sia chungchang te nungchang moi le tha chungchang te le khotlanga tleirol le rol tharte mo phorna chungchang te shilshat ania resource person na tan pusila rat ki ma additional SP Longtlai Pu Joseph El Pachuao NVI Longtlai Pilar Ramwani Associate Professor Longtlai College Baka Puvilal Engvara Branch Waile President Tehman Anni Ehun hi Pu HC Laram Hatswana Branch Waile Treasury na Kaishwaya Ehun hian veng pui Waile Branch Member Zirna Aticha mi sompali ten hena choi moina hlan anni bok tleirol le rol tharte pawala hun buat saya hian Longtlai veng pui area hwam chung le veng pona changin mi za somrat pathum antel ani Bungtla South le sangau RD Block ate Guru Shala zirtir tu training kalpui chan ani Longtlai District Administration malak na a Longtlai District chunga zirna ti mason nana Pratham Foundation nen changdu na pol nga achanga pol sompani inkar zirtir tu tetana Capacity Development Training Rahman chu athok khatnan Bungtla South le sangau RD Block hwam chunga te zirtop ni changkhan kalpui chan ani Bungtlang South le sangau RD Block Guru Sala zirtir tu training kalpui tu rahian Lai Autonomous District Council Hindi Education Officer Middle School Pu Alex Lazompuya chu Nodal Officer ania athok khatnan hian Bungtlang South RD Block chunga sikul panhi Harmon Chongte Middle School le Bungtlang South Middle School te thanni in zirtir tu sompakwa an oma sangau RD Block chunga sikul panhi Government Badpui NG Middle School le Government Siachangkon Middle School te thanni in zirtir tu somni palian oma school tina hian master trainer panhi zelin an sikula kalchilin an zirtira training hi ni oturani ang Heti hian Guru Shala zirtir tu training hi Longtlai District chunga block pali a athok khatna kalpui kim anita a Juni somparu ka changa ni somni inkar khan chongte RD block hwam chunga le Juni somni pathuma changa ni sari inkar khan Longtlai RD block hwam chunga te kalpui lo ni to a arem chandanin face tang po kalpui chunjom zel tu rahman ani LADC SYS Football Academy honna nei ani Ningani khan pu vizir sanga CM Chuan LADC Sports and Youth Services Department Football Academy honna LADC hola ane Hehun hi Longtlai District Sports Committee shwai tu tele Longtlai District Football Association le Central Waile shwai tu tenan manpuyani khwalian pu vizir sanga CM Chuan LADC SYS Academy kalpui thei ani chulom omati thu sahin he academy kalpui na turata na summa mo te po achul angin LADC budget a po da ani dona arin tlak le dona ni ati CM Chuan Chalai te chu infiam na le zirna konga tun aya ma an son apoi mo thu sahin he academy atang hian zirna le hlotlin na zir chhuak turin zirlai te chu acha ani SYS Academy honna hun hi pu mangai johana SYO LADC chuan hun kai shwain pu arwan lalpeka coach SYS ne na changin technical report ngai thla ka ni a Central Waile General Secretary Pu Joseph Lan Hing thanga LDSC Vice Chairman pu silal mangai ki male zirlai chungte atangin pu lian chuma chinza te hen atangin thu soina ngai thla ka ni a pu si sang changa Executive Member SYS Department LADC chuan lom thu soina anei ani SYS Football Academy hi kumin June ni khat atang khan kalpui chan to ania
kum sang hi som hi pahni atanga sang hi som hi pali chunga tan kalpui turani ang academy training hi theory le practical in kalpui ani a sarkar cholni le inrin ni a te theory session big hi kalpui thinani SYS football academy azir tur hian zir lai samthum panga than chwa ani a arvanal pe kale silan nun fela SYS coach ten zir tirna an pe ani he SYS football academy in atumber chu zirna le infiam na hi kalkop thei ani ti le infiam na hi ezon na tlaka man thei ani ti lantir na tur ani sarkar karnan NHM mathok ten ahu hawin chol an la don NHM Employees Union Mizoram members te chuan an hatho na chungchanga Mizoram sarkar an norna kalzena July ni som pakhat ni som panhi le ni som pathuma te khian mass casual leave lagrun pui an nei don ti zirtop ni khan thu chwa an siam NEUM chuan zirtop ni hriat khan thu chwa siamin sarkar an phut sang regularization da he chungchang te regular taka hlo lak medical reimbursement transfer TA chungchang te le Health Department Nwaya Nalak Ania NHM contractual staff te ham thatna nei tir ve turin an nge na an ngen na te ngai twa sak an ni lo le mason na sha tur om lo chu sha thiam har sa an ti thu an tar lang any women an thu chwa an tar lan danin NHM Nwaya kumsom panga atanga kumsom ni thok to tam tak an om mek thu le kum khat thasom pahni chunga voili voinga bak hlo an lak ve thei chin lo awangin le sarkar na thok dang ten ham thatna an don thei ang an don ve thei nan sarkar an nor na chuan omzia la om lo thu an tar lang bok NEUM ten mass casual leave lak ron pui an kalpui tur hi Longklai district chunga NEUM members te po in an zom ve don ani tundin huna Longklai district ta hian NEUM members mi za som ni chuang an om mek ani NEUM chuan an din hun chungchang sarkar an norna a harsatna thleng thei ani awangin mi pui ta sha thiam na an ngen ngal ani NSCY Longklai primary register tu exam chungchang a thil fel tok lo oma ngayin exam ba sai thale turin CM hena an thlen National Students Union of India Mizoram Longklai District Chuan Ningani Khan Puvizir Sanga Chief Executive Member Lai Autonomous District Council Muin June ni Sarile ni Riata Primary Teacher Nalak Natura Competitive Exam a thil fel lo ching fel turin an thlen NSCY Mizoram Longklai District Chuan Primary Teacher Exam chungchang a thil fel lo lian tak a om ni a sha in ni som pali June Khan press release hal alo ti chhuak to a Education Department Primary School ten sir tir tu lak tura open exam an bat saya na satakin thil fel lo a om ni a sha in exam lai phone keng lut an om thu te invigilator ten candidates ten khatte question an shil fya saka he hi PSTA press release a po chuang ani heng hi Mizoram le India ram hmundang a po hetyang competitive exam a invigilator ten candidates te question an shil fya sakhi a om an shat ngai lo thu le kan ramathil thenga ta na za thakin achalo le ni in an sha ani heng ba ka hian candidates te ngei atang put in soisel na sa tak mu tur le shat tur a ombok awangin competitive exam hi fresh exam buat sai tir le ngi turin puvizir sanga CMLAD sin hena hian an thlen ani mai cha le no pangte ham thatna tur scheme shanga convergence kalpui dan tur sei ho ani Thojan ni Khan Longklai Borsa pu Amal Srivastava Hovina Office Chambara Sarkar Department Shang Hwaya Meichha le no pangte ham thatna tur ra manna scheme omte lo tlingso ka kalpui ani theina na akai hnoi department te tho ho na thajok a om the dan tur soi ho ani heng Meichha le no pangte ham thatna scheme le program a te hian department pakhatin malak na activity an kalpui rengin akai hnoi department danga shatir vezel ni se ti te thale zung le paisa sen ti tlem nan department scheme pakhat program a the ang angin department scheme dang program se tel le kal kopui dan zon chin ni se ti te na pangshi dan na immunization pack chungsanga health department le ICDS lam Chazoka tho ho the dan turte dandoi na nam le ti punna na chazoka department panni tho ho the dan turte abika hum himle hum hal ngai na pangte shisel na din hun chazoka vil ani theina na health department lam nen tho ho dan turte chu he huna hian soi ho ani Career Planning and Motivation Program LADC Conference Hall man ani Thojan ni Khan Career Planning and Motivation Program chu Longklai khopui chunga middle school class 8 zirlai te pualin LADC hall a bat sai ania he hun hi Dr. Krista Rolwa puya scientist chuan a man pui
he hun hi pu eflan ma chwana education officer middle school chwana ka shwaya middle school changtu em pu eldania la chuan inlom na thu soin zirlai te le zirtir tu ten tangkai taka hun an man adu thu asoi he huna sombik Dr. Krista Rolo puya chuan zirlai te fuina thu soin tuna din hun thleng turin zirlai gal khom te chuan theina an nei vek thu soin an theina chu chhor tangkai turin thei top chu atai makna tumru na rin omna nen an zirlai beitur le chu chuan hlotlin na an chan nge abe sei thu asoi Dr. Krista Rolo puya chuan zirlai hlotling ni tur chuan thu oina apoimo thu soin kan tuina le kan ni tum te sha chana poimo a chu kan tuina le ni kan tum shereng chung chuan hlotling ngei turin tuna changa inbuat sei atul thu soya kan le khazir thiam na manga mi thiam rin tlak midang te ta na mal som na le midang te chen ho pui thiam ni thei tu ni thei ngei tur le mi pui tling ni thei ngei turin thei top cha thin turin zirlai te chu cha ani he huna hian zo na le chan na nei ani bok longtlai barsa pin gili drop in center le LCMCNH atlo longtlai barsa pu amos Srivastava chuan ninga ni khan longtlaya gili drop in center GDC le Lairam Christian Medical Center and Hospital LCMCNH te atlo longtlai barsa phi additional deputy commissioner pu James Mialung chuan atoi oma GDC a hian thok tu ten lodong songin office munha an lo fan pui ba ka an mamo le har satna te an lo thena heng an mamo ngai twa dan tur le an har satna chinfel dan tur te HIV AIDS kai hnoya malang dan tur ram han na te an lo soi ho ani LCMCNH a hian thok tu ten lodong songin damdoi indin huntlang puyan lo shila borsa phian corporate social responsibility CSR changa andon oxygen generator pakhat le baipap khol paruk chu LCMCNH thunei tu te kota ahlan ani LWA General Headquarters in damdoi in Pathuma Puar Fund an pe Lai Women Association LWA General Headquarters right to Techuan Longtlai District Adamdoi in Pasaria Puar Fan Pek ni Rosetia Conference an Rail Bozuin Zirtop ni Khan Longtlai Khopui Chunga Damdoi in Pathum District Hospital Longtlai DHL Lairam Christian Medical Center and Hospital LCMCNH le Christian Hospital Longtlai CHL at Puar Fan an Pe LWA General Headquarters chuan an conference to rail Bozuihan heng sangau balpui NG South Lungpher Bungtlang South PHC a te hian Puar Fan thi pek le an tum thu don ani kumsang hi somni panhi atanga sang hi somni pathum CADC budget atan chengnoi sing khat sang kha zathum somli panhi point panga paruk past ani CADC session nei zo ta ka kumsang hi somni panhi atanga sang hi somni pathum CADC budget atan chengnoi sing khat sang kha zathum somli panhi point panga paruk past ani July ni khat khan CADC budget hi hausa CM pu budalila chakma chuana phara hausa soi hawani hnu in pasania hemirwal han supplementary demand for grants sang hi somhi pakhata tanga sang hi somhi panhi le reappropriation of local receipt fund sang hi somhi pakhata tanga sang hi somhi panhi po pass ani bok CADC annual budget cheng noi sing khat sang ruk zali samsari panga point pathuma hian noi sing khat sang kha zanhi som point pakhat pakwa chu state sarkar atanga mu be se ni in cheng noi za somthum panhi point pathum pasari chu chia tlingkhom atanga mu be se ni a CADC a hian leiba noi sanga za somthum panhi point pasari amin na then khati khailak wangte rural tu te hloti san wang le chan sang wang ani thu CM chuan soi CADC budget session hi thole ni atang khan tiamchin omlovin ti to pani Medical reports Christian Hospital Tungkar chunga upidin entirzat mi somsari pakwa emergency case ni zat sompanga damdoi ina naupang sompali nen mi somni pathum enkolayan oma damdoi ina changin mi sompakwa chwatiran nei ani laboratory test sang tum somriat pahni nein ECG tizat mi pathum le x-ray tizat mi som pathum an nei bok mi pathum hena vaccine pe kan hi a tungkar chung Christian Hospital na pyang pakhat amin mi thian omlawa he thu pa sei lai thing in cabin rak pathum an nei me kan ni LCMCN Hospital tungkar chung OPD entirzat mi zathum somthum pakhat admit zat na pangsom pathni nen mi somli pali amin casualty case tum za pariat le casualty emergency case tum som pasari an nei bok laboratory test sang tizat zariat somruk pasari ultrasound tizat za pathum x-ray somnga pasari endoscopy tizat
สมทุมปฐุมไตไลซิสติจัดปนิ ECG ติจัดสมหิเลให้อินเดียมีสมทุมปลียนอมบกนาเปียงปังอาอมินมีปังอาเฮนาวัคซีนเป็กอันนี้Operation จุ่มสอมปรุกเนียนใจเตนาจุ่มรุกเละใจปุยจุ่มสอมมันเนียนนี่ตุงการช่วงอินมิที่ปฐุมอมินเหตุบาดใส่ไล่ทิ้งอินเก็บเป็นรักอันนี้แล้วอันนี้ POA reports Mizo Fat Filling Station Mizo Fat Filling Station petrol MSC liter khat cheng somka pasari le paisa somrat pakwani in tungkar chungin liter sing thum sang riat alo thenga liter sing hi sang ruk thal chwani in hetupa sei lai thing in permit mangin pek chwa ani petrol XP liter khat cheng za pathum le paisa somnga pathum ni in tungkar chungin lo thing thara omlawa liter za som he shal chwani diesel HSD liter khat cheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing thum sang ruk lo thleng tharin liter sing he sang thum shal chwan ani hetupa sei lai thing in permit pek chwa ani Mavula Filling Station Mavula Filling Station petrol MS liter khat cheng somka pasari le paisa somsari paruk ani hetupa sei lai thing in petrol pek chwa na khol hi achya ta wangin pek chwa thei ani lo thung diesel HSD hi liter khat cheng somrat pali le paisa paruk ni in permit mangin pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency Tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a rongbol na gas triply lo thengin commercial gas lo theng tur om lo thung hetupa sei lai thengin council venga a rongbol na gas hi semmek ni in lo theng le tura be sei hi college venga sem chun som tur ni ang tundin huna a rongbol na gas hi bur khat cheng sang khat zat ni sompanga ani commercial gas hi bur khat cheng sang ni zasari somriat ani Khatizong khatungkar chung Longklai district thil theng langsar zwal kan clear ho thei te chuni